Waliwo olutalo lw'ebigambo olwabaluseewo wakati wa Minister avunaanyizibwa ku nsonga ez'obwa President Honorable Mire Babirye Babalanda ate era kw'ossa ne omumyuka wa Ssaabaminisita asooka oba First Deputy Prime Minister era nga ye Minister avunaanyizibwa ku nsonga za East Africa, Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga. Ensonga nno zino bali mu kuwanyisiganya oboolyawo ky'oyinza okuyita ebisongovu. Olunaku lwali lwa bbalaza ennaku z'omwezi 9, Minisita Babirye Babalanda yali ku mikutu gya leediyo egy'enjawulo n'abaako ensonga z'alaga ng'alaga obutali bumativu ng'agamba nti n'oboolyawo waliwo abamulwanyisa wano mu Busoga ate nga bakulembeze era n'asaba n'okusaba bannaddiini bayingire mu nsonga ezo. Nigwe boogeraku yenka mu Busoga nigwe balina okwogerako. Lwaki owundi yaida, lwaki owundi Amerika? Imwe mwebuuze Babalanda bali mukubira ki? Muntalo dda Busoga ndimu nze nwana omuntu. Lwakubanga bali kwenda bakobe nife era ife oyo tatambula nife. Wabula Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga naye olunaku lwabadde lwakuna nga ennaku z'omwezi 12 naye yabadde n'olukiiko yabadde ne press conference era ng'ali live ku mikutu gya leediyo egy'enjawulo n'alabika nga addamu Honorable Mire Babalanda n'agamba nti yandibadde ye n'amwogerera amafuukule kubanga ye yamufuula kikyali. So ndikwenda okusaba Mire Babalanda ikaikana entadde okugulawo tolidagisobola nekindi abantu ndoosa bw'obeera bino otuukawo otasuubira ogwera kuba omuntu oyo nga ne speech zawandiika zakola bamuwandikira buwandikire yasoma word for word era ng'omusamu ekibuzo tasobola kiramu oyo Babalanda. Okuwanyisaganya ebisongovu okwabaddewo ne programu zombi nga bwe zaabadde. So nkusaba weetegereza embeera eno nga bwetambula omukutu ogwa Kabyanzi mu media. Naye nga jjukira nti no President Yoweri Kaguta Museveni omwezi oguwedde bwe twali tunaatera okugenda mu kulonda okwa bonna yali eyiga ng'eyo n'agamba nti nno ekwerumaaluma okuli mu bakulembeze ba Busoga buli mu kulemeza ekitundu kino mu bwavu balina okuba nga beetereeza nti enjovu ebbiri we zirwanira obusubi bwe bubonaabona. Kale, what I advise you Oweekitiibwa President alituwa amagezi that the poor people need unity among the leaders. Abantu abaavu benda obwegayifu obuli mu bakulembeze. Because you are delaying their coming out of poverty by not working together. Muli kulwisaawo abantu okusigala nga bali mu bwavu singa mubanga temulikolanganira galala. Kale tunuulire ensonga eno okuva gye yatandikidde ate paka gyegenda okukoma tulabe kinaawunzika kitya. Tukwaniriza ku Kabyanzi Media. Yeye abantu abeegaana ndife tibatukobeire ku lukiiko luno aye nga tuli bantu bakulu banange bwe tunaalekera okukamaflaginga okupretendinga ne tubanga tutambulira mu same direction nga byetwogera bye tutamunkola nga byetwogera bye tutegeeza ife abakulembeze nifo tulina okugaidinga abantu betukulembera kyekyokukola aye bwe tunaasigala nga tukatambula n'eddembaliga kibiino nti Busoga tituli gyagitwala mu maiso. Nduzi ndi ku radio nawulira Babalanda ng'akoba ati nebuuguusa ku nsonga y'olukiiko lwali eganga batekola nti bankobera n'akoba nti really aye kambasomera ebbaluwa todo nga yawandiika yagiwa tutaaga January 5 nga address to meeting district and city chairpersons. I'm not one of them. Administrative assistant, administrative secretaries, that's not me. West Nile, Acholi, and Busoga. Oh, the valley Kogerako. Yeah, copy, second national vice chairperson, Obuchara. Copy, national vice chairperson, North. Not even North, yet I know what to can North. And I was chairperson, Eastern. From Secretary General. Meeting of district leaders with H. the President, National Chairman. Text. As we wind up mobilization, to don't get you
for the 25-26 general elections, President and NRM Party National Chairman will be meeting the following categories of leaders from the sub-region of West Nile, Acholi, and Busoga. They are A. NRM Party leaders as follows. Akomukaga odi kwogera Luzungu. Oluzungu nawe ga P1. So Oluzungu tegera bulungi. All NRM city chairpersons. I'm not a city chairperson. I'm not a district chairperson. NRM municipality and city division chairpersons. I'm not one of them. NRM sub-county town council municipality division chairpersons. Yunzirayo. Parish ward. Abomuluka. NRM village persons. Yunzirayo ku village. Abona abantu beyayita. Mukyayitegereza. Abona abantu beyayita. Then ekyokubiri sitting local government leaders who are NRM. Sitting district chairpersons and city mayors. Yunzirayo. Sitting NRM municipality and city division mayors. Nzirayo. Sub-county town council and municipality division chairpersons. Tiliwa igombolera. Parish level and ward chairpersons. Zati chairman wa Muluka. All sitting village LC1 chairpersons. Abuna abantu beyayita. Gazira yakoba nti I want the members of parliament. Ate nga tuli. So baluwa nti ali mu kintu ekyo. Tikyali mu flag bearers with the meeting eno. Bitiyali y'abantu bano. So babalanda kati nebugusa. Neza ategeera Oluzungu lwendi kwogera. Embe baluwa wabanga agizira gibusomeire. I was not invited. I was not part of the invitees. So oyo twabirekawo. Ekyokubiri ndiko munayo nti Wabalanda bunalonda mu kyalo kyange. Nali fano okumpalampa. Bano batikizi, tubikizi. Era government yakobanga nti qualifications the RDC over deputy. Uno kwa ni HSC. Kisala kyatuuka. Nakati bulizo mpereza amaina gabasada. Lwaki twalayo kumwala. Nano ni abagala mukamuli omwo abasoma ku wakati tuli bize tuli eno na. Ive kyando ko Babalanda. Azira senior 6, azira senior 4. Azira certificate yona. Na jinga recommendation na representation ti dembula muku kubona omwala. Dembula muku omwala omusoga ajja fuka RDC. Babalanda ndizira mutwala. Together with the on the same day. Now andike baluwa ndalageno abantu ababi. That's how Babalanda came to be a deputy RDC. Kumandi gange kujinga baluwa kuba yalezera biwandiko. Ndoze cyo kibukizi. So mukola akantu kaisokali. So wakoba atitendeza abantu. Neendeza mwene. Tenda atu abafeyo. Yogera togera munabasoga katonawo. Dinetalo daife within the NRM fitina botendeza lwacho naabe kwegamba abandi fame kukola lina fame ndoza nekyo abenga nali kuntiko yenka fame nigwe bogera kuyenka mu Busoga nigwe balina okwogerako lwacho undi aida lwacho undi America imwe mwebuze Babalanda bali mu kubiraki Montalo da Busoga ndimu nze nwana omuntu Airwa kubanga bali kwenda bakobe nife era ife oyo tatambula nife oyo byetutegeragana naye tutwikiriziganya naye therefore tuvire fitina butendeza buchai ebyo byona byona ebikolwa bya sitani era bolingirira ngo omuntu afa Katonda atusasire bolingirira ngo omuntu ow'ekikula ekyo omana nti einuma we sitani nali mu poshinga kubanga omuntu ali mu Katonda tosobola kukola ekyo botegera nti twena we are NRM tutambulenga NRM ndiko munayo nti Wabalanda bunalonda mu kyalo kyange nali fano okumpalampa bano batikizi tubikizi nigwe bogo wikere al radio bakatendesa abantu tenda abantu bakule mwene nali byogera yali bukungu nali nzira yonna ko nzira yingire ntungamu ngachaza president yamukati president singa kandaga tiyambona nandeta tiwandimbo ine mwene kyali ntona mukati yogera kino yabyogera mwene mu kiseera n'ekirala nenda okwebaza mukaire waife mu ngeri ey'endawulo
Right Honorable Rebecca Alitwala Kadaga eyasobola okunkozesa mu mobilization ya Busoga era ekyansobozesa n'owekitiibwa President okumbona n'asobola okunkozesa mu mobilization ya Uganda yona yona. He directed me to come up with a proposal to mobilize the lower earners under the umbrella of Busoga Rural Development Association. I was later appointed Deputy RDC Busia, where I served a very short time. Your Excellency, you remember it was only 2 years. And in 2015, the President put me in his mobilization office at Imbuya, the office of the NRM National Chairman, where I deputized Honorable Mole Kamukama, the former PPS, to His Excellency the President. Mbaire ndikwebaza mukaire wange Right Honorable Rebecca Alitwala eyasobola okumbonamu ekitone nankozesa ate oluvannyuma omukulembeze nambona n'asobola okuntuma emirimu egindi era n'aba mu office yeri political by then eyali ekulirwa omukyala gwe bayita Mole nawe Kamukama ate yamala n'aba PPS wa President. So ndikwenda okusaba Mole video babalanda ikaikana enta wadde okugula tolida disobola nekindi abantu ndoza bwobeera bino otuuka otasuubira ogwera kuba omuntu oyo nga no speech zawandiika zakola bamuwandikira buwandikire yasoma word for word era ng'omusamu ekibuzo tasobola kiramu oyo babalanda era tubyogerako ebyo twali tubyogerako aye nga basitulire omutwe zona kambako bire mugimako alina omuntu abaire amuyamba ministry eyo okwandika speeches okola research ndi Faruku Kirungi abarenga ministry ndi Faruku timire Faruku n'abarenga ministry olwa capacity. So ndikwenda ekyo mukimane ekindi alina omusego gwa blackmail ekyo ekyakifuna lwa ku blackmail nga sitambayo yambula blackmail kusaba mutwalo ministry ya ngoje omulimu gwogo gwakuja ko airport kuuba ngomuntu ali kutambula n'okwira oja wasimbala ini ngomukolaize nebyo then kwa point kaba defense lakini kono omulimu gwakola okwaba opposition members gwa RDC nole kaba NRM waja walonda ba opposition waba omulimu gwa RDC ngole saba ifa NRM ekyakoze kyonka what else has he done akoze ko lugudo akoze ko isomero akoze ki nothing in 5 years. So atukobere kya tukoleire tukumwe base so nawulira nze yentali kuba nali nzirawo nti eriyo n'abaaja okwebaza tidi waye baaja kwebaza mbo baaja bebaza kubanga babisemu owundi yaja ni ku radio nawulira Swengere yakoba ati nze babalanda nakobye era nze banabasoga bali kutwala obuwanguzi bwange munambe nsobola okurecoveringa my victory babalanda akobye mbo babalanda president yakobye babalanda akobye nga Swengere aye nga ba NRM nabamukobye joyo gerot not ku radio kusiga buchayi kunchayisa basoga. That is evil. Era abantu imwe abasoga mweyireku abali einuma okozesa bebali kozesa nendo bategeeza nze mbakobeire ate mutaloza muti bana abantu abali kulwanisa obusoga oba bali walaino bali within us bali mu busoga mwene muno ate n'abantu abamanibwa n'abantu abavayo ne bakolera NRM n'abantu abavayo ne ba benefitinga mu NRM Bible yekobetia obono butamana ukondo kusoma katono zerano bwaba ronda abantu oba opposition oba wa NRM obutuka parliament mbakachiko kalala randi kwenda bakobera nti mu parliament eri opposition ayambi busoga Dr. Batuwa abali chairman wa Kachiko ka Hills yalwanira Jinja Referral Hospital eja opposition boka but as an opposition member that's what he has done kuta government kuninga mtu erwadiro mtu unaja kufuru erwadiro mtu erwadiro murongo serwadiro. So what's the problem with that? Ate verano mtu ngo bukulembese ngoyo ona yetanga ba NRM wako tese bya busoga iwe kalu yotaida wali wa NUP
oyinza okubagana nga Kaluye nayiza okwogera ensonga yemwe ku floor nayiza okutta gavumenti kuninga ensonga ekolebwa ayinza ebya political parties engeri yembirira kuba nti NRM balitambulira mu Benz ali kujja Kampala OFDC alitambulira ku pikipiki ali kujja Kampala UNUP ali mu Volkswagen ali kujja Kampala twetwa tujja ku mulimu omulala. So what is the problem? Is as a country twayikiriza multi-party mu referendum ya 2005 twakatuza ebibiina abantu bajja ebenda bw'obitamu ojja okola emirimu ze bw'aba oli opposition nga supporting programs za NRM. What's the problem? So nabeeta okuba kwantu batusangala okuba bona twidana okwogera ku nsonga za Busoga twidana otumanga emirimu gya Busoga. So mwikirize tukolera alala ebyo bina twekembera nga Luyi aye development ya Busoga twidana kugikolera nga alala era bakikiriza. For me, I think it's selfish. Ate abepanka galiwo mukweko babali nankani ono second national vice chairperson yali awagira Katuntu musana mukulu yaje bugweri yakwati ono nigwe mbaire ayenga sadala aliwo wa NRM ayenga ono second national vice chairman wa NRM natu kwandika Katuntu our opposition ntigwe babalonde musana mukulu yaje Kigulu yalaga badoji ayenga Simeon aliwo. So abantu baleka over double standards. Mpano mu government Robert Mao wa Kibina wa DP Minister of Justice mu Uganda mukulembeze wa Kibina mukulembeze wa Kibina president the president general wa Kibina ali mu NRM government Betty Amongi to UPC tabaranga kuna yona Betty Amongi para la UPC uberera Minister wa Gender azirayo Betty Kamye yali IGG tuwa kodi wachetachi akabina kekale Federal Alliance. Yes, ayengali IGG mu government ya Uganda. So without talk ni double standards ezindi ayigulu zifanana bundi ni azifanne bundi. I don't work like that. So omuntu ena ayenda okuda Busoga ali welcome. Ezio bali kusindika abantu. We have no problem with Kosaili. Ayiri amba omuntu ali kosa Busoga yakosa mukisanda kire ali kutandika again. Bano abatategera kintu bakati era tujanole. But this time Busoga bali alert tubona buli eyalwandisa Busoga bamweya Abasoga bene zikirondera Kigulu kirondera Bugiri kirondera Abasoga ndi wakati mugorore timugasa Busoga so abantu bazikebenda sidinga bakuba ku bantu baife emigo baba kuba jambia nabasubizo baletera obutambi wano nga Musoke yesimbye ni Babalanda ageme jambi yajiwanike alija kutema omulonzi bana bine bifanani ebigemye nako biriza amaziga emotoka ya Musoke Katonda yatuyamba twagigema mama okujja okugibikula ngaidwire jambia eidwire emigo buli kisi bebiso ndoza nga iwo omusembero okumpi aidako kuba ekiso wano akwite nebyo byali motoka ya Musoke alivuganya ni Babalanda muri kubona obukyayo obwo politics aleso obukyayi mu bantu alese ndawukana mu bantu aleso okwitingana mu bantu tindi Busoga weri kujja era ndikusaba intervention ya Katonda aida yambe Busoga kwita abantu eba mu district y'Ebuyende tulikwetaaga investigation kubanga abona mbwaja abantu bwaje it is true anafunanga amasimuti abantu nankana bamusibye galo ndibakubiranga basibye speaker wa district bukubaga tawagira mago. Really, we have an election. There are many sides, many people who are contesting. Who are you? So to know investigating you to one entity about of justice. Era kasubira nti yetuja tuja kwana omuntu wakuba ko Musoke bamukuba amendo bagamara he was a candidate. Musoke bamukuba choto bamukuba. Yes. How do you go and meet candidates for kwenda Karuru? Talk to the people bakwe support wakisobokaye ndikwenda kuoneka mirenti ensonga ebintu ebirekerawo tubatusirike nga tubisirike ku I know no street wajja walumba Karuru talwetegekere tikere Babalanda ga guns ga mafia tusindike ga bus ga Costago bana Abasoga byendi bako abasindika ba NRM mu bine bintu opposition erina sente NRM neri ku supportinga baje bakole ebive byona ewange biyende for example
twali tuli kusuubira President Museveni okufuna 95 and above. Aye Katonda yatuyamba biyambe nti twasobola okugema kwa gabaasi gakositaago nga gaidwire ba goons bakanyama babouncer babeeta babouncer in total abaali mu baasi edo baali 102. Aye twakoba abantu baife tutisaawo eno era nakoba abaana bange nti ng'okulonda n'ekyo ezirandoole ezirakulambala oyo yali Katonda eyandogereramu. Mpegana abaana baife bonabona baali alert kunjira edingiza agamotoka agabasi mu budiope buli wamukunanda twatayo security eno buli njira ingiza abantu nga twetegereza ino bantu kyabo Katonda we yatuyambira. Aye buno obumotoka obutonotono obwo bwayingiranga obonga tutusobola kubutaako ino birowoozo kyova mubona nti abandi bapenetratinga bayingira mu district kubanga bakozesa private cars aidi neda atambula musululu moja ede costaina edo twasobola okudigema ebudio penebaza Katonda nti twasobola okugema agabasako ewana kato twagatolayo security yagatolayo yagaleta ku police ku CPS yaife yebiyende bababuza bana ife muvaaga mutukobereko ebibogerako olwoze ni mukusooka mukazi waitu ngandi dinti bonabona bava Kampala aye gukosta gulamba gwali guvano Bugembe after nga tumaze okuba buze bibagemako security nge maze okubekenenya mulete kundaga muntu imwe muvaaga posta namba ngeva Bugembe ba bouncers bali kuida kutigomya ife ba locals banakyalo costa isatunga diva Kamoja bali na baidi okutikinga Bobi Wine Kamoja ni abayo saidi yao unaona Kamoja Busega ukawempe nani abeyo saidi eyo nabaidi okutikinga Bobi Wine kwegamba bali ba plans ebintu byabwe bulungi ino. Ayi Katonda yaloba kwikiriza so agakosta gatuuka bwe bamala okuinterrogate okubabaza muvaa buli omu yayogera nze nva Kamoja nze nva Kawempe nze nva Busega ife tuva Bugembe bambi n'abazaire b'abaana bano batandika okunkubira amasimu maama babiri iwe osoniwa olina ekisa saasira bano baana bo bawano Bugembe nakoba nti banange ewaimwe timulonda ewaife baidi ekola ki muli kubona abasoga bwe tuli kweryamu enkwe mpalaniraako nwaniraako ninze ndi kwenda mbe ife bene na bene lwaki babalanda lwaki tininze so embeera ey'obusoga bana yatuleetera setback yasobola okutuleetera abasobola ekyesuuza okuba nti abali mu makomera mumpa amaina gaibwe following up mateeka abayonerwa ebintu asibwa bicompiling byona tubiweereza ewa president n'ekibiina kyaife tuyiteeseku tubone ekyokukola. Let's find out who they are, who lost what, then tubone ekyokukola. Aye oluusi abantu bange bakusoberawo akotuleeta obujulizi kabiri saida so tuyambagane muleta obujulizi tufollowing up ensonga ezo. Nze ndikusasirira abantu bange abe budiope kubanga ebintu ebibaire omukulonda kuno okuvirala mu primaries byati bangawo twalondaga bulungi tunda mukwano olonda gwoyenda wegololeleka. Aye ekyenamisaino nti okuva mu primaries candidate yaleeta Golola Moses Golola omuganda okusambasamba abantu ku line ekyali obuyende bakobera nti Golola nali kubeena abantu Golola akola buyende tayogera lusoga azira kika aye biro abalanda yamuleeta kumuyamba mu primaries niyego yakozesa okukuba abantu yamala yavaawo okubala obululu babalira mu nyumba ye tikwetukotaze buyende ebintu tubali tubisirikeku nga tuli kwenda kusikula kyalo aye kyakoze ekindi okulonda kuno kwa general elections kabiri yayongeramu kumigo yayongera kwa mamundu n'ebintu ebi amorenga ngafuna baitu kuba government erikola government eriga. So it's very, very unfortunate. But now, because of the divisions here in Busoga, you see Namgan is not here. I spoke to my young sister, Rebecca Kadaga. I said, are you going to the meeting? Yeah, oli kujja mu meeting eri eyiganga. Invited. Yakoba tia yeteibwa. Then I rang speaker. Yakubira oweitibwa right honorable speaker Antamo. I said, why did you not invite Rebecca? Lwaki tewayese Rebecca Kadaga?
Then he said, no, all flag bearers were invited. Ewetiibwa yamukoba ati bafulaga beera bona bona bayeteibwa. Then, but I think Rebecca was saying, how, then I rang, you know, I am always like a mediator, going here, ringing. Wakubira Rebecca. I rang Rebecca again, so you were invited as flag bearer. Era yakubira owekitiibwa Rebecca yamukalimuna bakwese nga fulaga beera. How did they invite me, on the radio or what? Mbu bamwetere ku lediyo oba kuki? Then when I got here, I said, how did you invite Kadaga? Era bw'atuuse wano yakoba ati owekitiibwa Rebecca Kadaga mwamwese mutya? Now the chairman here, tell me what you told me. Era owekitiibwa President mukobye nti owekitiibwa President tubaye tukolagana ne ba RDC, tukolagana ne ba DISO okuinforminga bafulaga beera bona bona abali mu Busoga, okuinforminga ba chairman ab'ebyalo, ab'emiruka, okukobera ba chairman b'amagombolola, ne ba chairman ne bafulaga beera ba district, ne bafulaga beera bona bona ab'MP. Era ensonga eyo sebo chairman wa NRM Mwami Bazanya Wekamuli namukubira isimu era n'abantu abandi bamukubira isimu era yakakasa nti ajja kutuusa amawulire ku bafulaga beera bona bona okuva Ekamuli. Era sebo abasinga bungi tulina bwano. Kale, what I advise you, owekitiibwa President alituwa amagezi that the poor people need unity among the leaders. Abantu abaavu benda obwegayifu omuli mu bakulembeze. Because you are delaying their coming out of poverty by not working together. Muli kulwisaawo abantu okusigala nga bali mu bwavu singa mubanga temulikoolaganira galala. The ones who are suffering are the poor people. Abali kusinga kubonaabona n'abaavu. Because when the rich ones are quarreling, they are in cars, they are in good houses, they can afford to quarrel. Abagayige baba bali kuyomba, bali mu motoka zaabwe, bali mu mayumba, era basobola okuyomba, aye abaavu bali kubonaabona. Every day you stay in poverty, somebody may even die because of poverty. Omuntu asobola okuva ne munsi muno yafa olw'obwavu. So please, I ask you, be abetowaze. Owekitiibwa President ali kutusaba mube bayikaikamu n'akagambo ke muli ak'obwetoowaze ng'abakulembeze. That is humble. Humble is the word I'm looking for. Era sebo n'ekyo ky'oyogera eky'obwetoowaze sebo. Yes. If I was not umwetoowaze, I would not have managed the Uganda. Owekitiibwa President singa abaire timu wetoowaze bananga obuggalo n'akaluulu. Tukwaniriza ku Kabyanzo Media.